Patad kang Kristo. Pasibayu, mititipon tamu, kening kapag masosyanan ng banal ay Eukaristiya, kapamilatan daring panalangin at kanta. Makyabe tamo kimbalang metong, ban agawa tayang makabaldugan, iting kapag masosyan. Iyabe tala ka ring panalangin tamo, ding kapasalamatan da, sityo mabalukok, EMHC, Catequist, Raming Mel Jimenez, Brian Maxwell Briel Samson, Max Lita Cabi, Wela Tolentino and family, Zon Esguera and family, Liza Baluyot and family, Jessie Ellen Dizon and family, Margie Tang O and family, Merly Macabali and family, Jeline Maniego and family, Basilio Maliari and family, Susan Sarmiento and family, Evelyn Gomez and family, Pernia family, Joseph Pangilinan and family, Bong Sampang and family, Henry Josie Sampang and family, Jimmy Magtira, Teresita Gomez family, Ronnie Yoli Magsino and family, Basyong Kuyugan and family, Jack Maniti and family, Marivi Aberata and family, Rene and Beatrice Mata and family, Francisco Paulo Mata and family, Ryan Cel Martinez and family. In Kapagnasanda, Rachel, Michael, Paul Marie, and Gabriel Marie, Juliet Tayag, Marites Lising, Lani Alegria, The Samsons Estudios, Ian Katrina, Jane Ordonio, Myla Faye Baluyut, Jewel Gonzalez, Nel Gonzalez, Nicole Dizon, Mayor Teddy Tumang, Aldrit Simeon, Jennifer Vergara, Alfred Alam, Jeniel J. Vergara, Jalen Kin Vergara, Delia Lising, Romaline Maniego, Nida Aguas, Evelyn Malyari, Francisca Garcia, Teresa Macabali, Patrick Fernandez, Raymond Jonaline Pascual, Christine Raquel Cuyugan, Ofelia Malonzo, Aurora Bautista for Safe Travel, Rovi Malyari, Ing Magmasusi o Migmasusi na Kingkarelang Aldo Quebaitan, Noel Dizon, Rona May Navares, Ing Caladwado, Alfredo Alejandra Ligaya, Renante Gomez, Maria Torno, Bernardina Quizon, Luis Badri Badora Jimenez, Magno Catalina Supan, Gloria Maniago, Francisco Tayag, Elisa Onofre, Atilano Oliva Jesus Atienza, Antonio Leoncia Atienza, Geoffrey Lugtu, Teodosio Loreta Tumang, Fermin Gonzalez, Yupresenia Onofre Lugtu, Leti Cabral, Adela Sapanta, Nikki Dizon, Pilipinas Ignacio, Noel Macabali, Reinerio Lanyera, Edgar Catherine Lising, Bonifacio Leticia Robinson, Emelito Tonggol, Robert Maniego, Simeon Conchita Maniego, Fantilo Reyes, Juanita Aranilla, Margarito Alvina Mabuting, Jan Emmanuel Montano, Policarpio Andrea June Tayag, Edwin Gonzalez, Florentino Bondo, Jose Junior Senior Magtira, Dominga Jerry Magtira, Nicolas Juanita Kunan, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Rogelio Annalyn Aloro, Cesar Senior Malyari, Roy Aguas, Jose Victoria Joey Magsino, Amira Kezaya Aberata, Dape Rain Canilaw, Euprancia Garcia. Abe-abe tamungening mamuge kang Kristo, kapamilataning kayang pari, at makyabe king pamagkanta, king pamuklat
Mamuge kang Kristo, kapamilataning kayang pari, at makyabe king pamagkanta, king pamuklat adalit. Mitipon king kapasalamatan, mitipon king lagyoning paampo ning anak, ampo ning Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning Banal Espiritu, mantabe kaya kayungan. At keka antimurin. Pauli ning kakulangan tamo kasalpantayanan, at pauli ning etamo mabibye anting tunay ng anak ning Dios, manyawad tamong yaning kapatawaran, kaya batang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyag kastang yaning biyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko. King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisit, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapuko kang nuwan ang Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biyalangang. Amen.
Manalangin tamo. O ikpang miglalang, dirinan may bayong biye, ingyato, kapamilatan din kang sakramento. Kami sanang bibilog king Santa Iglesia, sumulong kami king kekang biye. At manatiling tatanggap king sahop mo, kabangati kepaketi king yato. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning banal espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alangang. Amen. King mitmong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamong ngeni, king amano ning Diyos. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Nga na ning Ginu, lalang kong bayong yato at bayong banwa. Lubos ng makalingwan, ing milyari king milabas. Magsaya kayo at tumula, king kapilan paman, king uli ning kanakong lalalangan. Mangat muyang tula, ing bayong Jerusalem, akanakong lalangan, at maging masayala, ring memalena. Mikatmuan kong tula, uli na ning Jerusalem, at ding memalena. Milakona ing tangisan ka rin. Mawala na ing kagot-gutan. E nalamatering anak abingot. At kumabayabye, ing balang metong at metong, agpangking sukad na ning biyena. Mabilang lang anting kayanakan pa, retang miras king edad, adinala na banwa. Mga baldugan, king perusan kula, retang mete, bayo ing edad ay ta. Manalakad lang balera, at maging tuknangan dala. Ela maging tuknangan, daring aliwang tao. Mitataglang mulahan ubas, at nabang nandoring bungara. Ela aliwa, ring minum king katas ubas. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Purianda ka, O Ginu, uling linigtas mo ko. Puriyanda ka, O Ginu, uling linigtas mo ko. Purianda ka, O Ginu, uling linigtas mo ko. Emo peyin tulot ing tumulala kakong kalaban, king kakong kabiguan. O Ginu, linigtas mi ing biyeko king kamatayan. Emo ko inabe karing padulong na king kutkutan. Puriyanda ka, O Ginu, uling linigtas mo ko. Pagkantayang kapurian ing Ginu, ikong sablang tapat. Eyu kakalingwan pasalamat king banal alagyuna. Saguli mo ing muana. Kabang-kaba ing ganakana. Karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapot datang ing tula. Puriyanda ka, O Ginu, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko sa, O Ginu, at malunos ka, kako. Ginu, saupan mo ko. Inalilan mong pamanerak ing kakong kalungkutan. O Ginu, kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Puriyanda ka, O Ginu, uling linigtas mo ko. Talakad tapuban parangalan ing mayap a balita.
Ako ing pamanyubling me at ingbe nga naning Ginu, ing maniwala ka nako, agyang Mateo, meyang pasibayo, at ing ninumang mabibe at mamaus ka nako, mate kapilanman, paniwala mo ite. Inginu mantabeya kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginu. King panahon na ita, may koya Jesus at mintaya Galilea. Uling Jesus mismo, yaing pepatutu king ere gagalangan ing propeta, king sariling balena. Karas na Galilea, tinggap deng matula. Ikit daring tao ing sablang depat na karin Jerusalem, inyang piyesta ning pamaglagpus, uling may kipamiestala naman. Mibalik yang pasibayo king Kana, Galilea, nung nunagewang alak ing danum, at karin Kapernaum, ating metong a opisyal na ning gobyerno, masakit ya ing anak ng lalaki. Pintalane inyang abalita na king dinatangi Jesus, king Galilea, ibat Judea. Pekisabi na king puntalane sa at pakayapan ing anak ng mamamate. Nga ng Jesus, subali mo nung manakit kayong tanda at milagro, kayo maniwala. Nga na ning opisyal, tara na Ginu, pota, tanedas nan mabye, ing anako. May kibati Jesus, muli na ka, ing anak mo, miyeya. Peniwala ning lalaki, ing sinabi ng Jesus at mekoya. Kabang pauliya, selubungan dering ipus na, at sinabi ra king kinayap ne, ing anak na. Kitna nala nung nanong oras siya kinayap, ing anak. Ngarang may kibat, napon po, king oras launa, mila ko, ing lagnat na. Kanita na aga na kaning tata, king ita ing oras, inyang sinabi ng Jesus, ing anak mo, miyeya. Inyaya at ing mabilog ng pamilya, meniwala la kang Jesus. Itiya ing kaduang milagrong depat ng Jesus, inyang dinatangya Galilea, ibat Judea. Kapatad ing mayap ng balita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap at magrasyang bengi kay kaingon po. Ikarugan ko po kasi balo ko po ating kung kayabe pari ngeni, Father Mon. Inya pong birthday ng Apuseto, Father Mon, ampoy Father Paul, misiping kami, kabang mamangan. At sabi ng Father Mon, makihabe ko keng first mass nga na. It keng March 16 nga na.
Oo, sige nga akong makanyan. Ni akong magmisa kanita. Sige akong mag-preside keng misa. Nga, kay ba't ikang mag-homily. Nga akong sinabi kang Father Mon. At kadatang ko Kenny, Father Mon pala, datang. Sabi na, makyabe niya ka no keng March 25. Adwayang buri ng sabihan nita, mumunang dili, ako mag-homily. Kuling aliwaya ko yung makatutok. O kaya, kakadwa, mag-homily ko, yayta, ako na pakakaba-kaba, makuyad niya mo. O kaya, timpang katlo. Yung katlo, irreverent, pwede yung mag-homily. Pero itanang kadwa, makuyad na mo, mayap na mo, wag yung ditak mo, migsadya ko. Pasibayo, mayap at magrasyang bengi, pakigrit la rin kasiping, malago, masanteng, mayap pa bengi. Kakalingwan, itang malago, ang pong masanting. Ako man po, mamiro, before God, we are all beautiful. King panlalawin na ning ginuling, pakamala na katamong anak, malago tamong anak, masanting. Pakigrit la pa po rin kasiping, God loves you. God loves you. Pakisabi mo naman ka rin kasiping, pangadida ka, I am praying for you. Pota pong ating sinabi, may greet kay katamo, lalong-lalo na kareng kaluguran tamo, lalong-lalo na malagad na lamong mag-greet kay katamo. Istong halimbawa sinabi da, I am praying for you, I love you, God loves you, o kaya tinext la, nano po yung panamdaman tamo. Masaya tamo. Nung masaya ka, lalo kang sasaya. Nung malungkot ka, may kakagana ka. Ken pong Facebook, kayong social media, apansinan ko po, ating metong, ating lang po post. Siguro may nakit na kayo anti kanini. Pwede yung i-google. Sabihan na ka rin, tungkol ya karetang mamye papil. Ikit yun o retang mamye papil. Basi kanino mamye lang papil. Nang kay pakalukluk la retang didinan da. Nang kay pakatalakad la. Ang anang makanyan, giving notes of kindness to strangers. Nga na. Giving notes of kindness to strangers. Bali po, itang atin tao, susulat niya kayong papel, at kay ba't kanita, pamya nala, masi kanino, basta't random, basta detang akit na, detang buri ng dinan, didina nala. At in pong reaction da, retang tao, detang makatanggap, detang aliwa, nung kasaya, mas marakal, detang makatanggap, kikyakla, matatagkil na kapanamdaman. Ating ko pong mapilan in-screenshot nga nanitang metong dininaneng papel, metong yang lalaki. Kaya ba't makasulat nga na, trust that everything will be okay. Trust that everything will be okay. Maniwala ka, yung ega-na maging okay. Kaya ba't itang metong halos makanyan niya naman yung sasabihan na, things will only get better. Nga na. Buri ng sabihan, salese. Nga na. Nung problema ka ngayon, salese. Salese at salese. Kaya ba't po retang makatanggap, madalas kikyak lang, o kaya may dila. Kaya ba't ining metong nga ng dininane, metong yang lalaki, you play a very important role in the world. Nga na. Ating kang masanting nga papil king yato. Nga na pong makanyan. Ya ka matagil kanita, may mga kakilala, di na nakang makanyan. Kaya ba't itang metong nga na, dinina na naman babae, I hope you heal from the things you don't talk about. I hope
you heal from the things you don't talk about. Itang problema mong sa sarilinan, sana kumayap ka nga ng makanyan. Kay ba't nga naning metong yan namang babae, you don't have to carry it alone. You don't have to carry your burden alone. May problema, mo sa sarilinan nga na. Kay ba't ining katatawlian nga ng makanyan, you deserve every good thing that comes your way. You deserve every good thing that comes your way. Lawan nyo na po, amano mo, pero makabielang gana, makabielang inspirasyon. Sabi ko, nung malungkot ka, mididinan kang pag-asa, potang makaramdam kang amanong makanyan, pota namang masaya ka, lalo kang masaya, potang makaramdam kang makanyan. Ing puntong buri kong dinan pansin, yapin ini, then pong amano, words have power. Deng amano, atin lang pong mamiyalang power, atin lang power, atin lang upaya. Words can encourage, lalong-lalo na po retang potang bibinaka. Importante la po ring amanong sasabihan tamo, makabilang gana, maleta makabilang sikanan, kareng aliwang tao. Amano laret ang atang makanyan. Abanggit kaya po ita, kasi kaning may basang ebanghelyo na nung milyari, ating linapit keng Ginoong Jesucristo, masakit siya, magobray keng gobyerno, metong yung official keng gobyerno, masakit siya itang kayang anak, pintalane inyang abalita na king dinatang Jesus king Galilea, iba Judea, peki sabi na king puntalane sa at pakayapan ing anak ng mamamate, nga ng Jesus, subali mo nung manakit kayong tanda at milagro, kayong maniwala. Kay ba't nga na, tara na Ginoo, pota etane das nan mabiyay anak. May kibat Jesus, muli na ka, ing anak mo miyaya. Kini pong ebanghelyo ngayon ing Ginoo, pintalan nitang masakit. Madalas po, ang ating masakit, ilapit do kaya, puntalano ning Ginoo. Pero atin pong instances, kalupa na nini, ano pupuntalan. Bakit? Sasabihan na po, ing amano mo, maragol ng bagay. Titimid na po kayo ing amano, lalong-lalo, ing amano, mahulaga, ing amano, makabiesikanan, makabiegana, lalong-lalo na ing amano na ning ngapong Ginoo. Nung ing amano na ning tao, ing amano na rin kaluguran tamo, makabiegana kaya katamo, nano pa kaya ing amano na ning Ginoo. Makanyan kaulaga ing amano. Ita po ing titimid na ning ebanghelyo. Ing amano na ning Ginoo mahulaga. Nung ding amano na ning tao, mamiyalang sikanan, mamiyalang inspirasyon, mamiyalang pag-asa, nano pa ring amano na ning Ginoo. Atin pong metong sikat na basketball player, ring mahirig kang basketball NBA, balo din karen yung Golden State, paborito ko rin Golden State shooter yan, nino mo ita, Stephen Curry. Ikanong paborito na, itang go-to text, my go-to text nga na. Itang palagi nang babalikan na text, keng banal na kasulatan, lalong-lalo na po tang natin yung buring pakikwanan, po tang mag-struggle yaking biyena, king kayang karir, itang Romans 8:28. Itang Romans 8, Philippians 4:13. Philippians chapter 4 verses 13. Baluyeta, ating mikibalu kayo. Philippians, letter of Paul to the Philippians, chapter 4 verses 13. Nung baluyeta, padinan na kayong premyo kangapong Paul, ne? Itang makasagot kanita, ne? Atin yung cash prize. Itang text na ita nga na makanyan, I can do all things through Christ which strengthens me. I can do all things in Christ or through Christ which strengthen me. Who strengthens me nga na. Agawa ko yung egana-gana nung kayabi kayong Ginoo nga nang makanyan. At sasabihan na pong Stephen Curry,
ita kanung makanyan, anyapin natin yung piniling text, imana makanyan niya naman. Imana itang paborito na itang 8, kaya naman, itang Romans 8:28. Ita naman sasabihan na, ini paborito na yung imanang Stephen Curry. God works all things together for good of those who love Him and are called according to His purpose. Waitan kalupanan ng sinabi ko, ring amano, importantila. Lalong-lalo na ring amano na ningapong Ginoo. Ngayon pong mumunang Aldo, ning kay katamong novena, yung parokya tamo, nanuyalag yung parokya tamo. Paris of the Lord's Annunciation. Wari po, Annunciation, makasakto yung makasakto. Magdala yung amano, ing kay katamong, Anghel Gabriel, menibat kingapong Ginoo. Mayap lang amano. Nanula reta, balo tayo, sigurado retang amanong dadalana. Wari nga na, Hail, full of grace, the Lord is with you. Ang ano may, kay bat, o king kapampangan, bapo, mip mo kaking grasya, ing Ginoo at tsukeka, mayap lang amano ring dadalana. Ita mo yung simpleng panabilin at panagkat king balang metong kekatamo. Wari po tin tamong expression, magdilang anghel tamo. Ngayon po, kayong panahon tamo, lalong-lalo na kayong social media, the kalabasers, kapaniran, ing panagkat king balang metong kekatamo po, sana pakakalaleta mo ka rin papalwal tang amano. Let us be kind in choosing our words. Palagi ko pong panabilin, lalong-lalo na potang ating kukumpisal na, among machismis ko po nga ng makanyan. Among maindredos ko po nga ng makanyan. Among mapanagkas ko po. Palagi ko pong sasabihan, be careful with words nga na. Be careful with words that can harm, that can hurt nga na. And be more generous with kind words. Be generous with kind words. Bawasa, pakakalali ka. Pakakalali tamo. Karing amanong papalwal tamo, kingasbok tamo. Nung palwal ka mang amanong kingasbok mo, itang mamiyaga na, mamiya inspirasyon, manira. Mo yung magdilang anghel tamo, magdila tamong apong Ginoo. Ban kanita, makapamiya tamong gana, inspirasyon, pag-asa, karetang daralan kasakitan at kapagsubukan. Amen. Kapatad, manalangin tang talakad tamo. Kapatad, manalangin tang taimtim king Diyos para karing sablatang pamangailangan at ding pamangailangan ding mabilugayato nga tang sumabi, Ginoo datang kake kami at saupan mo kami. Ginoo, datang ka kay kami at saupan mo kami. Para karing sablang makibalo kang Kristo. Mi antabayanan lasana, papunta king sala ning ebanghelyo, kapamilataning kikatang lugod Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ka kay kami at saupan mo kami. Para king mayap a panawon, maging masanting sa ing pupul, at makapagsayala ring sabla, king kanwana ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ka kay kami at saupan mo kami. Para karing pengari, mabiyasa lasanang manalig king Diyos, kabang pagmalasakitan dong antabayanan, ding karelang anak, ban maging mayap a Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ka kay kami at saupan mo kami. Para karing katubaleta mo, at kaya beking obra, maging pagmula nakatasana ning karelang sikanan, at akit da sakya katamo, ing kapayapan at tula ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ka kay kami at saupan mo kami. Para king mabilugayato, na sana mika kapayapana, lalong-lalo na, ing
gulo kinggit ng silangan. Manano na sanang mikakababan at akilalare ing kikatamong Ginong Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ka kaya kami at saupan mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan tamo. Yulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong may ngayango nabi, at ipagkalam na sana ing hanggang kapag nasantamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ka kaya kami at saupan mo kami. Ngeni adwan tamo ing sarili tamong kapag nasan. O Ginoo, pasiknangan mo kay sana, kapamilataning kaya kang halimbawa, pasiknangan mo kami, lalong-lalo na, karing amano mong makakayap. Banket kapamilataning kasakitan at tulaning kaya kaming biya Kristiyano, dasan ming makapagmulala ng sala ning kaya kang alanganggang ligaya, anong nuka mabibiyat magari, manggaman kapilan. Amen. Kabang darawon tayo ing sarili tamo, king kapamilataning tinape at alak, ikan tataya ing dalit, king pamagdala karing ayin.
Manalangin kay kapatad, banin kay katangdaon, matanggap lara paning Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon ka ring gamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, kapamilatan ding ayin na kay kaming darawon, tanggapan mi sana yung grasyang gumulot ka ring matwa ng panugali ning kay kaming biye, at iarap ing pamaglakbe mi painturo king biya ka rin banwa. Itinganaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At keka antimuri. Itas sila ring puso yo. Makatas nila king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kang parati at numan ka rin oik pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Adwan mong ipasyagming kapasalamatan mi keka, kapamilataning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi, at apat pating ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karingat king kagipitan, ing kayapan mo ke kami. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwo, daralit ming kekang ligaya, lain makyabeng alangtok ng babya kapurian keka, at ngami mo namang masayang pupuri. Tunay kapin banaloy pay, kaing panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mo sa naritingayin, king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pepasalamat siya keka, pirasone, binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ko nga kananye, o ining ka na kong katawan, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamat ya keka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niti ko nga nat minum ko kaniti, o ining kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran ning kasalanan. Daptan niti king pamigagana kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabus mo kami.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangening gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo daraon miyakeka iting tinape ning bi ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka. Ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo. King ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayan ng Kristo. Ing tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi oig pa. Ing banal kapulungan mo makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo, ing papa mi, i Florentino, ing obispo mi, ipasyan ing obispo mi emerito, ding sablang pari, diakono at susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manena ing subling mi at ding sablang mayang unabi. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya alanganga. Man kaya benang Maria ing Birhen induning Dios, San Jose kayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kabutyan kaya kabaning panahon. Pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapami, lata ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayo pa yang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Emo manibatan kareng labi, no ne manibatan king puso, mausta mong mitmong lugod, king kakatamong mapamatawad, mapanupayangig pa, king panalangin tiro na kakatamo ng Ginoong Jesucristo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasawapaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu-Kristo, as sinabi ka rin kang apostol, at nga ni darake mo lalong-lalo na, king pamilya mo nga tsukeni, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan, ning kay kang banala kapulungan at pamayapan mempon bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi kapilan man kay kayo. At keko antimurin. Matula tayong iyampang ingwaganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kay kayo ngan, peace be with you. Nyoing kordero ning Dios, iya ing amano at lugod ami katawang tao. Ding amano la mamyelang kapaldanan, ding amano na magkalublang paggasat sikanan. Agkata nakatamong makisulok king kayangapunan ning lugod.
Manalangin tamo. O paming malugod, pagdala na kaysa ng biye at kabanalan ning kekang grasya, at patubayan na kami ang gaking tula ning biya langangga. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tamo po sadli. Maya pabengi po kaya katamongan. Ing meni muna po king mumunang aldo ning misa novenaryo para king kadwang pulot siyam a fiestang parokya tamo. Meni batan niya po king Jesus the Lamb of God Parish, king Mauli, Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Ene po bayo kaya katamo king parokya tamo ing megmisang pari ngeni. Uling, ya po ing kaya katamong kadwang parish priest, anyang banwang 2001 hanggang 2007. Palakpakan tayo po, Reverend Father Joseph Hernandez. Among, king kapamilatan na po ning bubuo king konseho pastoral ning parokya ning pamipasyag ni pangabait ning Ginoo. Dakal pong salamat king pamananguyo, ban panimunan ing mumunang aldo ning misa novenaryo para king daratang a fiestang parokya. Salamat po at migbalik kayo king kaya katamong parokya at migpaganaka na tunay la pong makakayap ding amano ning Ginoo. Pasalamatan tala rin po ring makatutok a barangay at organization ngayong aldo, ring sitio Mabalukok at ding EMHC ang po ring kaya katamong katikista. Palakpakan tala po. Pasalamatan tala naman po ring eganaganang mag-serve a organization ngayong aldo at kaya kayo pong tinagon king mumunang aldo ng kaya katamong misa novenaryo. Bukas po ring makatutok a barangay, ilapin po ring Barangay San Vicente at ding organization po, ilapin po ring Ladies of Charity. Ngayon po talakad tamo at ikanta ing himno opisyal ng kaya katamong parokya.
Panagkat, ngani pong bengi, hangga na bukas, pakikwanan tamo, makayap se tamong mangaya pa mano, kareng abe tamo king pamilya, kareng kakaluguran, pwedeng king salita o kaya king text, ne? Halimbawa, God loves you, I love you, I am praying for you, ne? Pakikwanan tamo po makapamietang maya pa mano at bawasan tamo ring amanong makapanira, dagdagan tala ring amanong makabiegana. At dakal mo naman pong salamat king pamanimbita at lalong-lalo na king pamananggap. Ne? Bala mo po kapilan pa mo. Ne? Ing milabas niya. Kadlub ko po, kadatang ko. Bala mo at home na at home ko. Ne? Niya dakal pong salamat. Ing ginuman tabi ke kayo. At keka antimurin. Idukuyo ring puntok yo para king masusing bendisyon. O Ginu, ipanalangin mi, patatagan mo sana ring puso ring matapat keka. Amen. Lalo mo pang patatagan, kapamilataning upaya ning kekang grasya. Amen. Balang bitagulaling king pamipasalamat at taimtim king pamakilibayan dang lugod keka. Amen. At bendisyonan na kayo ning maipayang Diyos, kilagyo ning pamponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing misa, midaune, umen na kayong pupuri at pasalamat, karing kayong amano at dapat. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo yung Diyos. Mayap at magrasyang bengi kayongan po, pati na karing kaluguran. Maya pabengi mo rin po, among.